Kining gideklarar ni Kristo mao ni usa ka basihanan nga siya tinuod gyud nga anak sa Dios. Matud pa niya diri, ang mutuo nako mituo sad sa Amahan. Ang nakakita nako nakakita sad sa Amahan. Kay ngano man ang iyang pulong ug ang iyang buhat pulos gyud sinugo or kabubuton sa Amahan. Nya mo na gusto ni Hesus nga maliwat pud ta niya, iya tang gitudloag pag-ampo kanang Amahan namo. Mutawag pud tag Amahan sa atong Dios. Unya musaad pud tas pag-ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nagiling niya imong tupad ing na mutuo ka nga anak kas Amahan. Na pangutan ana kay wala ba nay klaro ang ato ra bang kasagaran nga i-claim kita maoy murag Dios, kita maoy magbuot unya ang Dios atong sulugoon, sigihan natog diktar sa atong gustong ipabuhat niya. Ayuha ko sa akong sakit, palampusa ko sa akong pag-eskwela, palambua ang akong negosyo. Mo na atong ipangdiktar. Makauyab na unta ko, maminyo na unta ko, mausab unta ning akong bana, mausab unta ning akong asawa, mabuutan unta ning akong anak. Mao na atong ipangdiktar sa Ginoo, no? Imbis unta mo ingon, Lord, matuman ang imong pagbuot. Mo ana. Perti namang yung salbahisa ning akong anak, matuman ang imong pagbuot. Perti namang yun kaadik aning akong bana, matuman ang imong pagbuot. Ana, din amang yun ko hapit makabarog kay sakit naman kay akong buko-buko, matuman ang imong pagbuot. Ay napagsigig pangayo nga ayuhon ka. Ang sama na, di nasakto. O ayuhon, matuman ang imong pagbuot. Ana, nga naman, nasayod naman ang Amahan, nasayod na siya, unsay atong panginahanglan. Kay bao siya, ang gusto lang sa Ginoo mga igsoon, matuman ang iyang pagbuot. Nga naman, kanang inigingon ni mos Ginoo, Ginoo ayuha ko sa akong sakit, nagpasabot ba na ngang Amahan, wa kay baong masakiton ka? Nya mo ingon ra ba nita, ug wa ka ayuha mo ingon ra ba nita, wa jud ko paminawas Ginoo, wa jud ko niya dungga. Hilas kay ta musulti ana, no? Murag bugo gyud kay Ginoo, murag bungol gyud kay Ginoo, murag buta kay Ginoo. Nga unta ang Ginoo all knowing, all present. Way matago bisan ang naasod sa atong kasing-kasing ug hunahuna iyang nahibaw-an. Nya makadel pagitag ingon, wa gyud ko paminawas Ginoo, wa gyud ko niya tubaga. Hilas biya nimo, ikay wa maminaw, ikay wa mo tubag, ikay wa mo sunod sa Ginoo. Mo na diri sa atong unang pagbasa, sila si Saulo o si Bernabe or si San Pablo o si Bernabe o kini si Juan Marcos, sige ragid silang sunod sa Espiritu Santo. Na nindot na kaitong ilang community dito sa Antioquia, agiing na nasad sila ipadala ni ngadto sa laing mga lugar. Ngadto lang sad sila, wa gyud reklamo. Nilinga imong tupad ina okay ra nimog mobiya kas inyo karon ingna ko no, ingna og pabiyaon kas Espiritu Santo okay ra nimo. Kinahanglan dia kitang mobiya, kamao kita anang kamaotang mobiya kay usahay gud mo attach kay tas tanan. Ano bang manggunit ta muratag tiki nga di mabunlot kay kusog kay mangupot. Biyae oy kanang imong asawa, biyae kanang imong bana, biyae para sa Ginoo. Lahi maron ta, biyaan nimo ang imong asawa o imong bana o imong pamilya tungod sa kwarta. Tungod sa kwarta, nga buangon kita sa tanan, basta kwarta na gay mo sugo,
bihaan ang tanan. Hindi tinod. Kadaghanan ng ato mga igsuong Pilipino nga wa na dias ila magpuyo kay nang warta. Di ra ba mamalit og slat? Okay lang to mangwarta o mamalit og slat. Di gyud kabiya ang iyang 500 kanang 200, di gyud kabiya. Daghan kay siya 500, di gyud mo palit og slat nga tag 500 naman tani atong SBF dag. Pero congratulations sa namiya sa ilang 500 og 200 kay namalit og slot. No nang ni increase na ning atong halin karon. Sige, ang atong halin sa SBF dag para ibayad aning atong kumbinto sa mga contractors na nakahalin na tag 19,366 pero naapay 40,634 ka slots nga available tag 500 pesos nya nga to sang special slot katong DCHS nahimo na sang 24,675 5,325 na lang yun ang nahibilin tag 200 pesos per slot. Nya nasa ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 nakadawat na sa tag 412 katag 22 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Mao ni sila nagpatalinghog sa pulong sa Dios. Pero daghan kay nato nga dili makahimo pagpalit ngano man nagpatalinghog ta sa atong pulong nagmagahi ta pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Ang gibuhat ni Kristo mao ang pagpakita nga siya ug ang amahan usaran. Ang iyang pulong, ang iyang buhat gisunod gid niya kanunay ang amahan. Kinsa may nagdiktar niya ang Espiritu Santo. Kita sad nagsulti man gid ang Espiritu Santo kada minuto, kada segundo. Nagsigi gid nagsulti ang Espiritu Santo nganhi nato. Kasagaran lang nato tibok adlaw di gyud maminaw sa Espiritu Santo. Munang mga mapunta tas mga dili maayong desisyon. Mapunta tas mga dili maayong mga pulong nga moresulta sa kagubot, moresulta sa mga problema, mo resulta sa pagkahugno sa atong relasyon o sa atong mga gibuhat. Siging paminaw anang mga pulong sa kalibutan, nya di gyud maminaw sa Ginoo. Tagaan ta mog misyon ha. Ighuman aning misa kada usa ka oras ingna dayon ang Ginoo. Sulti Ginoo kay maminaw ko nimo. Ana ha? Samtang manglaba ka muhunong kag kadiyot. Sulti Ginoo kay maminaw ko nimo. Siya sige kag laba diha nya sige kusmod imong naw. Amen ka sige no. Adi na ko mo kusmod. Malipay na ko mualagad aning akong mga kaubas balay nga purting daghanang bulingon. Di gyud ka maumutabang og laba. Malipayo na ka bang laba, di ba? Ana no? Ana. Samtang magtrabaho kas opisina, sulti Ginoo kay maminaw ko nimo. Ingon Ginoo, sige na malamog linibakay diha, wa na mo hapit trabaho. Ang inyo rabang manager inyong sige haglibak, inyong supervisor. Murag yun mo tarong kay tanan. Sorry kayo Lord. Di undangon tanan ning libak trabaho na ta. Di ba? Nighigda nimo sulti Ginoo kay naminaw ang maminaw ko nimo. Nganong gatalikod man kas imong bana, gaksa na. Kay galagot man ka. Kay dito naman na siya ikabit. Gaksa na siya. Kay matuman ang imong pagbuot. Tatubang na ka, gakos na ka sa imong bana. Bisag kapatyuno na kay kaniya. Kay matuman ang imong pagbuot. O di ba? Kanindot ana. Sulti Ginoo kay maminaw ko nimo nya gasukad kag pagkaon sa imong mga anak
nga purting tapulana. Sa may isulti. Sa isulti sa Ginoo, ayaw pagsigig hingag tapulanan ng imong mga anak kay mosamot nagkatapulan pakan nagmaayo aron madiabetes na og mga matay wa na kayaw-yawanan. Sige kag pakaon. Di sa na mo isulti. Di man musulti ang Ginoo og mga bati god. Di man na siya musulti ka na makadaot. Ang isulti sa Ginoo pulos gyud makaluwas. Matod pa ni Kristo, di gyud ko mosilot ninyo. Wa ginas akong misyon ang pagsilot. Ang akong misyon maura gyud ang pagluwas. Kinsa may mosilot ninyo, ang akong mga pulong nga wa ninyo sunda. Mao'y mosilot ninyo. Pasabot, ang atong pagkamasinupakon sa Ginoo maunay mosilot nato kay mo resulta gyud nagkadautan. Mga manag-uyab, supaks Ginoo nga i-maintain ang purity, maghimo gyud anang premarital sex, ana silutan gyud ka na, mabuntis gyud ka wa damha. Di ba? Mga bana, hikap-hikap mo anang babae nga di ninyo asawa, na silutan gyud ka na, mabungkag gyud na imong pamilya, mag sinakpanay na. Pare, mag-text. May lag-text nga counseling. Nag-text o niya nga, I miss you so much, napatay. Di ba? Ikaw, sikag ana pariya ka, labi na ning nagwali. Di na dyan ka kawali. Sanksyon dyan ka. Magani rin mga pari, nga priso na. Paano man yun? Nagpada man yun sa gibati. Nayo ba, nagdepresyon, nagtago na, di na pakitag tao. Kay, nagpada mas gibati. Di man maminaw sa Ginoo. Gisilutan na. Dili ang Ginoo mo inisilot, ang pagsupak-supak. Nigilingay mong tupad. Yung na musupa ka ng pagpalit og slat. Yung na musupa ka na kanang pagpalit og slat. Silutan yung ka.